ڕێخستنا کامپا گەورەگۆسکە یا پارتیا دەموقڕاتە کوردستان سووریا دەست بە هەژمارەك سەمینار و خۆڵێن ڕەوشەنبیری و یەن ڕێبازە خوێندنێ ji هەژمارەك خوێندەکارên Kurd jê penaberên Rojavayê Kurdistanê asta amedayî û navendîrek kiriye têta demekê berdewam bike. Endamekî şaxê di duan yê rêxistina kampa Gewregosgî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ku ew semînar û xol birêkxistin kirine û yek ji mamosteyên bejdar e dibêje ku wan projeyek daye ber çavên xwe derbarê fêrkirin û hişyariya nifşên û ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê û dê hewl bidin ku berê wan ji xwendin û doza wan dûr nekeve. Binavê rêxistina Partî Demokratîk Kurdistanê Sûriya ya rêxistina Gewregosgê û binavê şaxê duê yê rêxistina Gewregosgê me dest vê çalakî henekê kiriya wekû dewratê İngilîzî û dewratê Kurdî û riyadiyat ji vî nifşên nû re me avakirina mektebek anşîta hazir kiriye ji hevalê mehellî û ji hevalê fer'î û ji mesulê mubashir hevalê me mentiqî teban mesulê mubashirî anşîta am jî heye em hevdûrê arîkarin wekû şaxê didwê ev karî hema dest pê kiriye ji bo xatirê nifşên nû و رێبازا بەرزانی ji bo pêşketina hezib û ji bo xatirê mesela berpirsiyariyamana civakê de nifşekî nû çêbû bi rasî valebûn gelek pê re heye hewkû hezb em bînin wacibê me ihtimameke me pê werê kirin vî rengî ji bo xatirê bi deverê xirab re neçê û nêzîkî partî û rêbaza berzanî bî. Şagirtên bejdar di wan xolan de dibêjin ku wan sûdeka mezin jê wergirtiye û behsa xolên xwe û bandora wan dikin. مش مردانة خويا كرن إنه لازم إنه هاي شخوها بنتي مجتمعي ده لازم أمنا كنا إنساني بيس ويعني عم قالك استفادة في دوري مكرية وإنجليزي دينما وكردي دينما وإن شاء الله يبيش كافي ورياضيات وعربي وديانة حموتشتي إن شاء الله يدرما خودت تشتاج مرة داي خويا كرن كأنه في دوري ده أول شيء ما هيجي بيشخل معلومات ما ولغات ما ده المعلومات ده مسر قوميات ما كرديجة أم جالك كيف خوشي بيفيت تشتي إنه معلوماتنا دم مثلا بشبري إنه نزاني بهم هيجي زانم هيج تاريخه خو والله تخو زاني مش تاريخه برزاني نمرو هر شهيد خونا خبر في كردستاني ده داي ام هيج معلومات زاني دسبيك دام سباستيا ما مستايم افي ما فتعبن باطلا وفتعبن او زمانين كردي دنما زمانين انجليزي محاضرات ثقافي و اجتماعي فایز حمێ ئەندامی ئەنجومانە هەرێمی یا پارتیا دەموقڕاتە کوردستان سووریا و بەرپرسێ شاخێ دوان لە گەورەگۆسکێ بەحسا خۆڵێن کۆتێن داین دکە و دیار دکە کووان ئەرمانجێک بۆوان خۆلا و سەمیناران جوان کوڕ و کەچێن جوان ڕەهەیە بهێڤینە کۆ نفشێکی سەرکەفتی بە. براستی ev çalekî karin bêjin yê yekemîne ser mistewa partî kempa Gewregosgê de ev nifşên û ev cîlên û me dît wek Muhammed Reîsî em guh bidine va zarokê hene di armancê me hene di ehdafê me hene vê çalekê hene yekemîn hedef em me xistiye serê xwe de ev zarokê hene ev xortê ha em wa nêzîkî قضية وابكن نيزيكي كردوارية وابكن الخورت هنا اهتمام ملاحظين اهتمام اللي نمايا دوري قومية خد كم دوري كردية خد كم بديت مهمة كرئيسية براسي ما لجاني خد شكرنا إن شاء الله من سر الشغلن